Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajanja Hills Autonomous District Council GHADC kalasha ther jam makam shemlala banyadai ka khindo ka shia Henry kalakala long penban kum kanong irap ban I NOC shiki karkhana wad hapdeng kajing persha jangi patba bat kiseng bahalang u General Secretary ka Khasi Students Union Samla Ruben Najar habakren ha kajing elang ken mau buram ye kajing dap shi spark nai waste nem kajing khlad upa em tirot sings em ha ka khat nyotrik naitung arja arpun reo ulo ongba ka GHADC ha ka banyada penban kalilam cheki company usamla Ruben uloong bagajing bon ki karkhana pen mi cement harilom jantia kam shamlawan ra ek roi kapar ne gajing mentoy ka beshisha shiki nong song shnong penban ka sarkar jilla kadang persang panwan ra shu ye ki karkhana ha ka te ka than uloong ru ba ka GHADC ka bade banyada ka khendo ka shia bade ka hok jong ki try mulok kala kala penban ka nong I NOC shiki company wat la ki pai ba shnong ba ki seng bhalang kila pen pau ye kajing persha ya ka may mariang madi kiwe Henry hagini kindiat ski mingayo file ka RTI ngi bagata kawai ka companies tumai kata ka shiri semen ka register ya lali hapo kani kaan bakanyo ya kata ka pisa bakanyo ya kata ka jingirap napo ka sarkar kanang ba kala ban ti bu ya ka simen plan hapo hati Ajanta Hills kipat ba jong ke isentia nakapor kila ong nin kwa syo ya kinung simen plan na markamdan kuno jing mentoy niyo jing mentoy yu kakam kajam niyo kipenjot ya kamay mariang kipenjabo ya wa kay bangiyo nung tu kasimen kamami natin na po jantia kakam tat sa Asam hindi kakam rempat sini si po Meghalaya kidon kian hatu kipor kibalami ka Meghalaya stas ay kabuang ba ka kanu kijingmi na po ka cement plan kintay pat po ka education kinyarap untay ka education system ka jungi haba kilaban siu tulop ikinuhikay kilaban sinay ki school ki repair hindi ka jingwat ati ay ka jungi hey kata ka don ka Department of Commerce and Industries hado man ta kapala ban juba ba kata ni buya kata kajingkili haki kiyong gimna jingtep te habab himdan jingtep te balay nakapor sa kapor piko abang wanras kata kasiman plant na kaway sa kawipat kajiman to iyo mano punya ya kani sarkar kapanya kita corporate kasiman plant hatu kiameli jungi kimdang kata kajigi clear bagin pet ya kabah kamet jogun jat benriu ka jungi bagin pet kabah kamet jugi khila samla ka jungi kudo kam ne hatu lapanya jiki gini hespa na po kasiman plant lamar ba dang shudap kaway ka public hearing meni gini gisngi manta ke decision izatia ula ko ban pelong sakawi ka public hearing namta kana ka shiri semen ni ya ka district council ka janta GHDC ka badi banlong kata kanong ida ya kendo ko siap hapo Ajanta Hills kalong pat kum kata kanong nilam kinu ki papan NOC na po ka GHDC ngam pa GE bakat kerna wala ka don kajing persya na kilian kipat pa wala ka don kajing persya na kilian gising malang but kung tar Henry kay GCC kakuloy ban ay kata ka NOC kayo mentoy yu ka GCC hatu kita kijing mentoy kilitay siya kipla jogatu kan ning kibriyo kum na kaliang kaseng na hagini gisgi nginang kli shishu ikini kiba kikam bamsap kipkam badililam ya kajat bendriyo kamansi mele jong tirot sing katut hangi iwi dekat bat kawai ngako banong ipara dapat jungi baro tolong kibala kre lamar katban ni kanang jur habatin pej bahaki kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pej ya kashap plus f hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.